singalate fada makaken farfada singalate fada makaken farfada ያለው አቀዮ ነገር ያለው ፍቅራውት ከዋቀዮ ይነጋ ከሮፊ ሞራውት ያለው ቀጥ ይመራ ያለው መጥፋት ይመራ ሳውና አላቅማል ከዛም በኋላ ሳውል እንደዚያ ከዛ ግራ ተጋባና የቀረው ቢፍቱ ሳሙኤል ደረቀ አያችሁ ሰው መሳስ ሲጀምር ከእግዚአብሔር መንገድ ወደ ሰይጣን መንገድ ይገባል ምን ሲጀምር መሳስ ሲጀምር አያችሁ አንድ ነገር ከእግዚአብሔር ጋር ስትጣሉ ወደ ውድቀት እየሄዳችሁ መሆኑን ማወቅ አለባችሁ ካላኩ ቢድራ ከደማጅ ተበሉ ሲመርባችሁ ብዙ ሰው ኢኮኖሚ ማይነሳበት ጅሬኒ ሳከን ጂጂሮም መገረጥን ከንኑነ እንካታ ጂጂሮም ከንኑነ ካራዋ ቀይሮም ካራሳረጀ ዘዚህ ወከጅሩ ካራከት ደበየሪ አመስደበሊ ካራከት ደበየሪ ካራዋ ቀስ ጀት ደበየሪ አያችሁ የሆነ ሰው እግዚአብሔር ተናግሮ እዚህ ጋር ፕሮግራም መሪ ሲሆን አጋንንት ተቆለ ፈተፈ የኔገና ሞዴቹ ደልከምና ያ ሰውዬ ሳይጀምር ውድቀት ጀምሮ ዋርዲ እንደዚህ ማለት ሲጀምሩ ውድቀት ጀምራችሁ መጥፋት ጀምራችሁ 6 አስተምራን ባለው አምላክ እግዚአብሔር ላንተ ሊሰጣት ለአባቶችን ለአብርሃምና ለይስሐቅ ለያዕቆብም ወደ ማለላቸው ምድር በገባ ጊዜ ኢየሱስ ጌታ ነው እዚህ ላይ አቆምኝ አያችሁ ያውልቃስ ጀመራ ያውልቃስ ሲመጣ ያለ ይወደቅ መጣ አለው ትላለ ግን የለም አለው ትላለ ከተማ ላይ እኔን ገዢ ትላለ ግን የለም አንተ አብን ከብተው ሲባል ብላቲና ተነስተው ምን ያደርጋል ከተማ ለምን ሲባል እሱ ታዞ ይሰሲቡ ወልጀቸው ወርባደ ይሰሲቡ ከረ ለቸው ወርባደ ዲጀዲዬ ጋባት ገሪየት ሁሉም ተሰረደ ማጀሪ ሁሉም ተሰረደ ማጀሪ ሁሉም ገይጀል ቀባይ ገው ወርባደ ጀሪ በላችሁ ወርባደ ጀሪ ደሙ ወርባደ ጀሪ ገሪጀሪዬ namni tokko jabeessamena ሳውል ወልቀቶ መጣ ዳዊት ለእግዚአብሔር የምታዘዝ ጌታ ሆይ ምን ትለኛለህ ጌታ ሆይ ምን ትናገረኛለህ ተንበርክኮ የሚነሳ ምድረ በዳ ላይ በለው ካለ እግዚአብሔር ወጥቶ ነው በለው ካለ እግዚአብሔር ከታዘዘ ጅብቱ ላይ የሚቆም እኮ ነው አጣጣው ጅብቱ ላይ ቆሞ የሚሄድ ሰው ዛሬ አንድ ሰው እግዚአብሔር የተናገረውን ቃል ይሰማል በሱ ላይ ይሄዳል ስኬታማ ይሆናል ይሰጋል ይወጣል ይወሳል ያገኛል ምድሪቱን ይገዛል ምድሪቱን እግዚአብሔር አሳልፎ ይሰጣል በኢየሱስ ክርስቶስ ቤተሰቦችን እግዚአብሔር አሳልፎ ይሰጣል ወንድምን ይሰጣል ሁሉን ይሰጣል በኢየሱስ ስም አሜን መጣጅ በለበዳ ያለው ህዝብ ሁሉ ጸጥባለበት መጣና ጎልያድ ወጣ ለምን ሲባል እግዚአብሔር እኮ ዝቅ ያደረጉት ከምድረ ላይ ይችላል በሉስ ይችላል የኔን ጉዳይ ይችላል በሉስ ይችላል በሉስ ለፎናት ፎኑ ይንዳዳደ ለበቱቴ ፎኑ ይንዳዳደ መጣና ደብያ ከኋላ ከብደለበት ነው አዎ ሄደና ምን አደረግልኝ ዳዊት ናዲ እሰጀና ነሞሊቶ በሚነገው ይትባር ኖ ይሄ አይደለም በቁንጅና አይደለም አሁን የቁንጅና ውድድር አይደለም ጉዳዩ የቅባት ጊዜ ነው ጉዳዩ የቅባት ጉዳይ ነው አይደለም ቁንጅና አይደለም አካይ አይደለም ቆመናው አይደለም መጣና ደብ ላይ ቲክስ ለምትፈተ ከነምዶት ከት ሩፌት ይባላል ወንጀል ለካምቴቹታ ለበካምቴቹታ ለፎና ረጁታ ወለፍታቹታ ማትስገደ ያስገደ አረ ኢየሱስ ሰላቴሩ ባታ ላይ ቅባት ወረደ ከዛም በኋላ የዳዊት ቤት የጨመርኩ በልስቲ ጠላቴ ላይ በልስቲ የጨመርኩ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የምትገባበት ምድር ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ካንተ ውስጥ ያለው ቅባት የተነሳ
በአንተ ውስጥ የተገለጠው ቅባት የተነሳ ምድሪቷ ላይ መርገም መሰበር ይጀምራል። መርገም መሰበር ይጀምራል። መርገም መሰበር ይጀምራል። ይሰበራል በሉስ። ደግሞና ይሰበራል በሉስ። Kana godhe kan nu qabu barbaadu torban lamaan irraa dhufeen tureyyuu baay'ee dhiphachaa ture baay'ee simmoona dhukkubaa ture achi mucaan tokko jirtu obboleettii godinaan koo isheen na fidee dhufte achi namni waaqayyo maankii sirraa qorsira naan jedhee achi ani shaameen jireen fudhadhee galee waaqayyo si dhuguma immoo ija kunarraa qorsee dhibicharraa si na fayyisee qanicha natti ba'ee tureyyuu qanichichi narraa badee booddee baay'ee nama daa'ee qaamni koo mana kimis dhaquunaan sodaadhee ci waaqayyo ittiin bu'aa ture waaqayyo kadhachaan ture soomaaf sagadaani waaqayyo simmoo immaan ija kunarraa qorsee na fayyisee kanaaf na galateeffadhaa waaqayyo. Xannachi si dhukkubaa ture. Xannachi yeroo ammamiidhaaf si dhukkube? Naannoo ji'a tokko irra tureera. Ji'a tokko sirra tureera. Ergasii booddee atis fuula waaqa irratti kadhachaa turte. Kadhate keessa waaqa bira ga'ee karaa nama waaqayyoo immoo waaqa sitti dubbate. Isaan booddeen fayyite. Mee waaqayyoof galata laadhaa hundi keessanii Yesuus Kiristoos gooftaadha. Waaqayyoof ammoo dabalaatti galata laadhaa. Waaqayyo waa baay'ee naa godhe kana jedhee dubbachuu hin danda'uuni. Waa baay'ee naa godhe waaqayyo du'aas illee na kaasiraani nama du'ee ture. Karaa maatii kootiin baay'ee nu qubsachaan tureyyuu maatiin koo amantii miti. Achiin dura amaneen ture dhiisinaan jedhanii dudduubatti deebi'een ture. Ati duutee turte? Dudduubatti deebi'een ture. Duraan duutee kaate? Duutee turte? Akkamitti duute? Mee akkamitti duute? Mee ragaa inni nutti himi? Dura amantiin ture xiqqootti namane waggaa torbatti namane achi amantii dhiisinaan jedhanii waggaa furguutuu utoo waldaan naqin zim jedhee taa'an ture. Isaan booddee bakka nan dhukkubsadhe dhiisii amantii bakka hin fayyatanaan jedhee faazariin achiin nannisee gaafa inni iddoo tunatti caale baay'ee dhukkubsachaa ture iddoo sana nangeessanii jiru mana kimis nageessanii sabala baay'ees nageessaniiru garuu fayyuu hin dandeenye harka Yesuus Kiristoos duwwaatu na fayyiseen. Erga gooftaan dhiistee duute. Hallelujah. Oduutis haadutu yoo jiraatti isaa jiraatu ani kana booddee iddoo ishii geessus hin qabuuni akka warra beenxichaa waamanii isaan dhufanii akkatanii jiran. Hallelujah. 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 Odo. Sana bode bakka dhaqanii na bakka achuusti andi la dinqi no bodu. Jimata galgala kan nu wallale sanbata ganama dhaqanii waamu dhaqanii sagantaa xumurreetu ka sa'aatii dhumne jedhanii achi ijoollee waaqayyoos ka sa'aatii dhufanii nama baay'ee ta'anii sagalee akkas jedhuun nagahee faarfannaa hidhaayi kaajama bana du'aa kaasa kan jedhuun nan nagahu. Dua kee liqimsite. Dua kee liqimsite. Ararike mudako nabdoksira dua ken lekimsite gotako jirenyatis nambiste dua ken lekimsite gotako jirenyatis nambiste duako lekimsite gotako jirenyatis nambiste. Hallelujah. Booda sa'aatii torbatti dhufanii akkaatanii sagalee akkas jedhu dhaga'ee achi naan dammaqee akka nama hirriba keessaa ka'u. Akka nama hirriba keessaa ka'u. Dammatti. Hallelujah. Hallelujah. Eshi. Isaan booddee maqaa koo na gaafatanii maqaa koo itti himanii isaan immoo baay'een garuu xiqqoo naan beekanii maqaa isaanii na gaafannaan itti himuu hin dandeenye. Maatiin koo immoo baqatanii baane faazariinis maazariinis isaan booddee baqatanii baane. Kan nama jibbanii. Eddananii baqa obbaree haqanii waamanii ala yeroo dhufanii baqa baay'ee jabsiifatanii ol jileen ta'an dura baqaan ciisaan ture yeroo ol jileen ta'a baay'ee jabsiifatanii ka'ii buna danfisinaan jiranii ani sireedhaa gadi. Ka'ii buna danfisi. Amma gaa guutummaan guutuutti fayyada. Anni kee fayyada. Fayyada. Waan isin akkuma tokko illee jiru. Beekin beeffadhuutiin illee dhaaf gooftaan dhaaf gargaara. Isin immoo gargaaraan illee dhaaf. Hallelujah. 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 Hallelujah.